Mo BTV News motho ga tsoro tla ka tlhamalo go ena go tswa toropo kgolo ga borone a re simole pele ka go leba ditlhogo. Puso e atolosa lenaneo la nakwana la ditogamaano tsa ditlhabololo ka kgwedi tse 7. Kompone ya Palms for Life Fund Botswana ya abela malapa le 400 a neng a amilwe ke merwalela kwa dikar dijo. Fa mo go tsa metshameko tebogo le tsile tebogo tota ga patlotla ya motshameki yo o gaisitseng kwa moletlong wa Kabo Dietsele wa BNSC. Ke go bonetse motho wa gaetso ke honora Bantenkala Katšhane ke na le tshepiso sekolo rana dikgantse ka puo ya diatla me Edwin Mashiakgomo tla le re tsa metshameko a re di simolole lenaneo la ditlhabololo la nakwana la Transitional National Development Plan le okeditswe ka dikgwedi di 7 go ya ka tona wa ofisi ya Gatautona Moetemhosa maikaelelo a go atolosa lenaneo le ke go naya puso sebaka sa go tsaya megopolo mo setšhabeng go diragatsa ditsholofelo tsa bone. Tona o buile se mosong ono jaakana a lekudisa babegadikgang gore lenaneo la ditlhabololo le tsamaya kae. Lenaneo la ditlhabololo la nakwana le ne la direlwa go tsenya mo tirisong mananeo le mealo ya ditlhabololo go okediwa ga lenaneo le la nakwana jaanong go tla tsala tiego ya go tsengwa mo tirisong ga lenaneo la ditlhabololo la NDP 12. E ne e rile go lepele puso ya supa gore go ne go ntshitswe ditlhabololo di heta 600 ka tlase ga lenaneo le la ditlhabololo la nakwana mme mo nakong eno go kgonnwe 11.2% ya tsone ha 40% ya tsone e santse e tsweletse mme tse dingwe tsone ga di se di simololwe. The extension allowed for the constitution of the Advisory Council of the National Planning Commission, which was established on the 20th February 2025. Most importantly, the extension provided for extensive consultation with key stakeholders and to also take into consideration the promises of the ruling party in the planning process. Consultation is not only a key imperative of this administration to ensure respect for people's rights, but a necessary ingredient in the national development planning process. It is in this spirit that government has committed to engage closely with Botswana to ensure their aspirations are taken on board. Lenaneo la go simolodisa matlhabelo a dikoko le le etetsweng pele ke koporasi ya Mmasebotse kwa kgaolong ya Spedu la gaogile go wela jaaka le sologetswe go tsena mo tirisong ka kgwedi ya Phukwi monongwaga. Ba Mmasebotse ba ikaelela go fetola mahamo a dikoko le go tlhama mebereko ka matlhabelo ao a mašwa a tla tlhabang dikoko di heta 1,000 ka letsatsi. A re utlwa Mamusi Siska ka pego. Moraga go simolodisa tiro e ya go aga matlhabelo a dikoko ngwaga o fetileng o simologa le lenaneo la madi a kana ka 2.4 million pula le ne la diega go simolola ka mabaka a letlhoko la madi le ditsamaiso tsa go tlhopha dikhamphani tse di tla dirang tiro eo. Le fa go ntse jalo lephata la lefatshe le temothuo le tlhalosa fa dikgoreletsi tseo di hentswe go setse hela gore dikago tsa matlhabelo a dikoko di goroge go tswa kwa lefatsheng la Afrika Borwa. E ne ya approve ka 2012 mme gore groundbreaking ya yone e ne a nna ka January 2024 mo gore ke yone nako e leng gore madi ano a na le mo seemong sa gore a ka simolola gore a dirisiwe mme tshologelo ne le gore e tabe e wetse gone ka 2024. Unfortunately ga ka nna yalo ka mabaka a gone gore di-contractors ne ga nna le tsone ditiego hale le hale mme mo nakong ya gampeko ke na le tumelo ya gore e tare ka July ya ka re sologetse project e tabe se se wetse. The abattoir itself it be thaba 1500 ka letsatsi mo gorang gore re sologetse gore go mathabelo hela no sira go hira batho ba ka tshwara 10 ile ba thaba and then kana gona le bo security gona le ba phepahatsang hela ya so we look at a number ya 15 people at the most but go ke tlhalosa gore kana this it's a two-way project gona le the processing iling the abattoir berna le go rang ruela kokoteng don't go to re hile batswana. So I think all in all we are looking at around 30-40 people all in all ha re simolola. E tla re fa lefelo le setse le bereka solofelo ke gore go nne le nama entsi ya koko go nne le kemonokeng ya barui ba koko mo kgaolong eo le gone go nna le sabe mo go itireleng dijo mo lefatsheng leno. Project ya ga se ya mo buirwa hela
bao ba ileng gore ba na le dikoko ko ntle ga bobirwa le bone they will still be allowed gore ba ka disa dikoko tsa bone go ta go tlhabiwa teng ka kwano. Mme ebile ke itsise le bao ba ileng gore ke bajibareki ba tshwana dikolo di patela hela yalo gore sepe se sta bone se tswa ko masebotse kante dikoko tse ntse bo ditswa ko e tabile dikoko tsa boleng bo go godimo thata. Poultry business is a risky business. So you go ba hela mo goreng re dire ka go tshwanetseng ka teng gore go ntsha madu a siame. Mme le tsa masente 1.6 1.5 to 2.6 ngwa ga bantha 3 million ngwa ga bobedi hela tse re tsweletse. So we will have two suppliers by the kukwana mo Botswana, which is Ross and Ivans. So ke batho re teri to mangantsa le bona bao. E re ka mohama wa dikoko o tsenya 1 to 2% mo kgolong ya itsholelo a lefatshe la Botswana. Tiro ya one mo go tlhame mebereko, go itirela dijo le gone go tlhabolla magae ke tsela nngwe ya go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. Mme ebile go nna le matlhabelo a go ka tokafatsa hela thata itsholelo ka ditsela tse di farologaneng. Mamusi Siska, BTV News, Sehope. Dipalopalo tsa bomme ba tlhokafalang ka nako ya pelegi di santse di tshwenya mme se se gwetlha bana le seabe botlhe go tsaya karolo mo go tlhomamiseng gore ga gona dintsho dipe tse di diragalang ka nako ya boimana kana nako ya pelegi. Se se tlhalositswe ke motshwarelatona wa lephata la botsogo Lawrence Okeditswe ko nakong ya go ipela letsatsi la mahatshehatse la botsogo mo Gaborone. Dipatlisiso di supa fa ka ngwaga wa 2022 lefatshe la Botswana le kwadisitse dipalo tsa dintsho tsa bomme ba ba itshologetseng di le 82 go tswa mo go ba ba tshedileng ba le 50,704 mme se nnile le koketsego ya go ya ka seelo sa dipalo tsa lekgotla la mahatshehatse la botsogo go yeng ko ngwageng wa 2030. Se bo se gwetlha gore go nne le tshwaragano gareng ga bana le seabe go akaretsa puso le setšhaba go tlhomamisa gore ga go nne le dintsho dipe tsa bomme ka nako ya pelegi. We have a whole ecosystem that we must consider holistically if we are to be in a position to attain the lofty yet achievable goals that we set for ourselves. I am going to encourage everyone else to ensure that within our families and communities, we support pregnant women and we encourage safe delivery practices. I will also encourage our healthcare providers to also be in a position where they remain committed to providing timely, quality maternal and newborn care. And I say this mindful of the fact that we have a lot of issues and challenges that we fight about. From our nurses to our doctors to other healthcare providers. I know you operate under very difficult circumstances, but I kind of think we all do. Kompone ya Palms for Life Botswana e sa tsogabela malapa a le 400 dijo kwa motseng wa Dikgang a bontsi jana a milweng ke merwalela ya Tlhakole. Se tla jana go bontsi jwa malapa ao mogo a 600 a neng a amegile ba ne ba sa tlhole ba kgona go ka tshela sentle ka ntlha ya seru se se neng se ba wetse. Dithuso tseo di ne di abilwe ko mafelong a mangwe go ralala lefatshe leno la Botswana go bolelwa di lopile 987,000 pula. Let's go mokwaisi. Ile ga kgwedi ya Tlhakole motse wa Dikgang ya nna mengwe ya metse e ne ya mengwa bobe ke merwalla e ne ya tlhagoga mo mahelong ka bontsi mo Botswana mme ka ile motse o senang ditiro ka bontsi tse di ka thusang banni ba ba palo ya bone tshwarang 2814 bangwe ba bone go ne setse go le thata go ikemela ka dinao ka go sena ditiro dipe tse di kalo ko ntleng ga lenaneo la ipelegeng. Ka jalo dithuso di tshwana le tse go tswang go company ya Palms for Life Fund ke mpho e tla thusang banni fela thata. Re na le yone thulaganyo ya gona mola ka dijo. Thulaganyo ya dijo ga re bale e le dithabololo re bala ya ka dirisa lehoko la gona mola. Re bala e le thulaganyo ya nakwana ya gore ha kana Motswana re mantu go sha mabapi. Ha mogaeno a gateletswe ke seemo kana nakwana eo ga re mo thuse kana nako eo. Mme ga se gore ke thuso ya sennela ruri
ebile ga se thuso ya gore wa bo thabolotse motho nya ke thuso ya nakwana ya gore ha motho a na le seemo o ka mo inola mo seretseng ka nako yone eo. Ba supa ba dirisitse madi a kanang ka 973,000 go thusa malapa a sa tsenyeng dikarahela a le nosi le malapa a mangwe a ka kgoma 1,063 mo lehatsheng la Botswana ka bophara. Ba dirisitse madi a kana ka 973,000 go supa lorato. Mokhanselara wa kgaolo leno o phuputile ba khamphane ya Palms for Life Fund le ge e tla maoko a ke batla go bua gore batho ba dikara re lesego tse qeitaa batho ba dikara re lesego tse qeitaa ka gore gango le gape re na le go amogela dithuso gompeno re gopotswe ke ba Palms for Life ba le gore ba re gompeno re isa dijo tse ke tsa nakwana ga se dijo tse re tisara re e ke yone thuso ya senela ruri ke thuso ya nakwana ka seemo se lone lo le mo go sone. Ba gaetso Palms for Life ga se lantha re kopana le bone e kile ya re nako nngwe re na le ka nako ya COVID ba ne batla go re thusa me gape nako e hitileng ba ne ba re thusa ka go upgrade bana ba rona ba ba neng ba sa dira sente kwa form 3 le kwa form 5. go ne ga kaiwa ga malapa a le 400 a neng a amiwa ke merwalela a tla fiwa mophuthelwana o wa dijo ka thuso ya ofisi ya boipelego le sego mokwaisi BTV News Dikgang. Fa dikgang tse di tswela mookamedi wa National Agricultural Research Institute NADI Dr. Charity Kruger a re go ruta balemi go dira dithoto ka thobo go ka thusa hela thata go fokotsa madi a lehatshe leno la dirisang go reka dithoto kwa ntle ha bua kwa disupong tse di neng di tshwerwe ke lekgotla leo kwa motseng wa Gakuto. Dr. Kruger o tsweletse ka go tlhalosa ha lekgotla la NADI le ikemiseditse go thusa go fokotsa madi a rekang dithoto kwa mahatsheng a sele a re utlwe tanki sentsho mmogo le ke le go dipotsane ba go rulaganyeditse pego. Mo bogompieno go tlhalosiwa ga balemi ba metsi a Gakuto media le mahetwe ba se ba rutuntshitswe ka lenaneo la NADI la go dira dithoto ka dijalo tsa thobo. Go kaiwa ga ka lenaneo leo balemi ba thathelwa dikitso tsa go dirisa metswako e harologanyeng go thabolola dijo gore di kgone go nna sebaka di sa senyege. Lenaneo leo le thathella balemi dikitso tse ka tsone ba ka rekisang dithoto tseo kwa mebarakeng go akarediwa le a mahatshe a sele go itshetsa. Setso a rena re le NADI ke go ira ditshekatsheko tse di hetolang matshelo a batho e le gore ke ditshekatsheko tse e leng gore di ntsha di technology o boitemogelo bongwe ditsamaiso dingwe tse e leng gore batswana ba ka di dirisa go atolosa temothuo ya bone gore mabele jaaka ba tla bo ba robile jaana ko tshimong one a le a kgonang go emelelana le luba a kgonang go emelelana le letswai ale ba kgona gore ha ba sena go nna ba dira e se ka ba dira hela go dira motogo ya ka ha re tlwaetse gore tota batswana rona bogobe ra apa motogo gongwe re be ra apa mosutlhane re be re dira bojalwa go bo go heletse ho mme gompieno jaanong ra re ka kgona gore re dire jaanong tse di tshwanang bo di-muffin yana ka ne re ntse re dirisa boroto go dira bo di-muffin go dira bo di-cake re ka boa ra tsaya mabele one ra dira di-muffin. Mogobi o setseng a kotse lenaneo le yo o dirang bopi jwa mabele o tlhalosa dingwe tsa dikgwetlho tse di ba itsang go godisa dikgwebo tsa bone. Need capital, working capital funds so that we can secure. Re tlhoka dithuso tsa madi gore re kgone go bona lehelo la kgwebo le madi hela re ka tsamaisang kgwebo ka one. Operate from and also ramp up our production. Lekanana la NADI ka thuso ya International Fund for Agriculture le simolotse go dira dipatlisiso le ditekeletso tsa temo ya raese ka maikaelelo a go thusa puso go simolola temo ya raese mo Botswana. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television.
Meletlo ka harologana e tshwarelwang monogae e ka tlhabolola e botlhokwa tota ka jana ya manokeng badiragatsi ebile ba ha sebaka sa go supa talente ya bone se se builwe ke morulaganyi wa moletlo wa Soul Philip Music Festival Frank Lesokwane kwa maitisong ao a na tshwerwe ka la matlhanso kwa Kumakwane e le la bone monongwaga a ntse a nna teng a rutleletse class. Maitiso a Soul Philip a nang le dingwaga tse 4 a ntse a tshegediwang a tla jana ka maikaelelo a go godisa mogama bodiragatsi monogae le fa go ntse jalo a tlhalosiwa fa thusa go ribolola ditalente tsa badiragatsi go thama mebereko le gone go tsisa popagano magareng ga setšhaba le badiragatsi. Ke event e le gore tsenya di-artists tsa Botswana 100%. Ha re tse ko ntle maikelo ke go le ka go bontsha batho gore re le Batswana re ka kgona go tlatsa mafelo a matona a tshwana le felo lonele go sa nne le motsenela. The show they unite people. People are so happy. Also myself, I'm so excited. Re itumetse re le Batswana re itumetse tota re feel gore we are so refreshed ke di show tse dintse yana di artists ka Botswana ke batho ba unite batho. Ke ratela gore e tsholetsa matsholo rena di artists go go tswa ka upcoming yo latelang until the legends ga o ka lebela ya categorize yone ene ga e thaole but ha ro lebele tšhaba e tanga e dira gore le bone ba kota se lo latelo go godimo o ntse o tsosa se rodumo kana o ntse le legend basha ba go bona ha o upcoming ba ile gone ba go bonang ba go supporta ba go suletsa. Bangwe ba badiragatsi ba ba santseng ba gathoga ba supile fa go nna le sebaka sa go diragatsa kwa maitisong a Soul Philip go ba disa mokong mo letong la bone la bodiragatsi. Bona shoe ha ke tsenelela ke bona gore ke a gola ke ntse ke gola le yone re tsamaya mo lekgetho la bofo ke edition 4 ya gompieno so e godile gompieno ga go tshwanela setia batho ba tile ba le bantsi re le batoto tota re le badiragatsi ba mo gae re bo re bua sebaka sa go takwang mme bile go sena artist pe ya motswakwa eha go supa jalo gore re le Batswana re eme ka dinao mo kganya bodiragatsi gore re supa gona gore re ka kgona tota mo kganyeng ya bodiragatsi. Morulaganyi wa maitiso a re Lesokwane o kopile badiragatsi ba monogae go nna seopo sengwe fa go tsena mo dikganyeng tsa bodiragatsi a tlhalosa fa seo se ka thusa go godisa mogama o monogae. Lazy Class, BTV News, Kumakwane. A re tlhodimela jaanong tsa mahatsha sele di simolola ka gore tonakgolo wa United Kingdom Keir Starmer o ipaakanyetsa seemo sa tshoganetso go ya manokeng madirelo a lehatshe leo la gabo morago ga gore tautona wa America Donald Trump a supe maikaelelo a go oketsa makgetho a dithoto tse di yang kwa lehatsheng la America. Tonakgolo Starmer o tla rola maikaelelo a lehatshe leo go thusa dikgwebo tsa bone tse di tla amiwang ke koketsego eo ya 10% ya makgetho a dithoto tse di yang kwa America le 25% e lekgetho la dikoloi tse di tswang kwa ntle ga lehatshe la America. Lefatshe la United Kingdom le solofetse go amogela jaanong ha go bulelana ga mebaraka ya mahatshe go tsamaela bokutlhong morago ga gore tautona Trump a oketsa makgetho mo go bakileng tlhakatlhakano mo mohameng wa kgwebo. Mafatshe a UK a re ba ikaelela go bopa sešwa tirisano le mahatshe a mangwe jaaka India le Australia a itshwelo ya bone e golang ka lobelo le le kwa godimo. Tonakgolo wa pele wa UK David Cameron le ene o supile ha a sa itumelela diphetogo tsa makgetho mme a kopa lehatshe la Britain go tswelela le itsetsepetse. Ke be jaanong ke sutetse Edwin Mashakgomo ka tsa metshameko. Tsatsi ke la mosupologo kgwedi ya moranang e supa ngwaga e le wa 2025 motho etsho madume dumela thako ya morago e gata fa ya pele e gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo me tsone tsa re
mo motshamekong wa cricket wa kgaisano ya Nashua Southern Africa Academy Series 2025 o neng o akaretsa makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 11 setlhopha sa Cubs se fentse sa Elite go ikgapela dintlha tsa botlhokwa jaaka ditlhopha tseo di ne di kopane kwa mabaleng a Broadhurst Primary School mono Gaborone. Tsegofatso Malepa o ne a lepalepane le pego e. Setlhopha sa Cubs se nang le batshameki ba le bantsi ba ne ba ikgaogantse ka ditlhopha tse pedi e bong sa Cubs le sa Elite go gaisana mo kgaisanong e. Fela setlhopha sa Captain Van Willen Cortez sa Elite sa fenya toss mme ba itlhophela go simolla motshameko ba beta ko ba neng ba kwadisa 81 runs all out mo 20 overs. Makawana a Cubs ba ne ba nna le namane e tona ya tiro ya go lelekana le ketapele ya Elite mme ba kgona go berekela mo nakong ba kwadisa 82 runs in 15 overs go netefatsa gore ba fenya motshameko o le go tsaya dintlha tse pedi. I think we played well. Especially the bowling, we put pressure on the batsmen. Ke tsaya gore re tshamekile sentle bogolo jang ka go kolopa dikgwele re tsenya kgatelelo ka go beta mme ke tsaya gore mo tsatsing leno nna le Harry re dirile botoka thata fa re ka kolopa dikgwele sentle re ka dira botoka fela thata re se mo kgatelelong. The batting was more because the bowlers put pressure on us at first, and yeah, I think the team played very well. Struggle to fill on the bowling. Re tshamekile sentle ka letsogang le le ga godimo mo go kolopeng dikgwele le go beta mme ke solofela gore re ta dirang botoka nako e tlang. Ga ra kgona go beta jaaka ga le gompieno mo go nne le sabe mo tatlhegelong ya rona mme fa re ka baakanya go kolopa dikgwele le go bitsa dikgwele go ka re thusa go fenya metshameko mo nakong e tlang. Slow on the batting. Yes, we can work on those with a little bit. Kgaisano e ke nngwe ya maiteko a botsamaisi jwa motshameko wa cricket wa go tlhabolla motshameko o go tswa ko moding. Tsegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone. Sekgantshwane sa lebelo la 200 meters le tsile Tebogo o fentse tlotla ya motshameki yo gaisitseng kwa moletlong wa kabo dietsele ya metshameko e tshegediwang ngwaga le ngwaga ke lekgotla le lokametse metshameko mono gae la Botswana National Sport Commission kana BNSC. Moletlo o ne o tshegeditswe mono Gaborone kwa Ditshupo Hall. Mampudi wa mabelo wa mono gae le tsile Tebogo yo gape a sa tswang go tlhomiwa moemedi wa World Kids Athletics Bosheng o fetogile mogaka wa letsatsi morago ga go ikgapela tlotla ya motshameki yo gaisitseng a boa a ikgapela 100,000 pula a ipoeletsa gape a gapa ya motshameki yo gaisitseng wa rre le 75,000 pula. Se se tla morago ga gore a fenye gouta mo lebelong la 200 meters ko di-Olympic tsa Paris 2024 le go thusa setlhopha sa borre sa 4x400 meters go fenya lefera kwa di-Olympic tseo ga mmogo le go ikgapela ditlotla gareng ga tsone ya motshameki yo gaisitseng kwa di-Olympic le ya motabogi yo gaisitseng mo Afrika. This award is not Setseletsega se same ke sa Team DOC le Team Ross Associate Finance ka bone ha ke dumele fa gona le ope yo ka banga le mogile tiro e ntle re dirileng kwa di-Olympic tlotla ena ke neela mme wa me. Thank you so much. Naledi Marape wa chess o ne a fetoga motshameki wa mme yo gaisitseng. Motshameki wa tennis Malak Macheng ene a tswa ka tlotla ya motshameki yo mmotlana yo gaisitseng le a Public Athlete of the Year a gapa madi a tshwarang 50,000 pula. Motshameki yo mongwe wa tennis e Bontunga Malerakwin ene a gapa ya Junior Males Athlete of the Year ba ke bonye modisa mosimanyana a gapile ya mokatisi yo gaisitseng. I'm thankful to my coach. Ke leboga mokatisi wa me yo nthutileng sengwe le sengwe se ke se itseng ga mmogo le ba BNSC. Finally, I'm able to ke lebogela gore le nna ke kgonne go tsaya seetsele ka gore gantsi ga dietsele di tsewa re a bo re seo ke la ntlha ke kgona go tla go itseela seetsele ke leboga modimo ka mpho e ga mmogo le batabogi ba me. for the gift
The athletes, I'm here because of them. Tlotla ya motsamaisi wa motshameko yo o gaisitseng e fentswe ke Moses Bantsi wa Athletics fa Gloria Majaga le Edwin Masuge ba Paralympics ba gapile tlotla tsa motshameki wa mmele rre ba ba nang le bogole. Gaone Boane wa tennis a gapile ya motsereganyi yo o gaisitseng. Botswana Table Tennis Association e gapile tlotla ya National Sport Association of the Year fa Botswana Television e gapile tlotla tse pedi ka Karabo Bosena e le Electronic Journalist of the Year le Electronic Media House of the Year. Tsegofatso Malepa, BTV Sport. Setlhopha sa VTM se tsweletse ka maiteko a go halola selepe sa magagane jaaka se ne se padimola sa security systems ka dino tse tharo go lefela tota maabane mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o neng o le kwa lebale la VTM Arena. Dino tseo di tsene ka Edwin Nthoiwa ke sao baka Ramotshwaedi fa ya boraro e tsene ka loto la ga Qolani Molawa a re bone ditlhakgolo tsa motshameko o. Bona ka motshameko ke tlile gona gore a mme e tlile mola mo nagaetso. It is controversial to call o lebeletse ka mo e le gore go diragetse ka teng Moipolai Salamo go mogorosi ba ile jaanong ka go molawa dithwane bana a ba mo gagola le ka bala ga Ramotshwaedi bona ya go nna ya bobedi ka tatelano ya bobedi ya VTM netehata jalo gore 3 points o tlo ka sala ka kono mo ga mononyane sebaka ka nna sa bone VTM a re bone fa Moipolai o feditse le bone Ronald Moipolai tota ke le ke bona jalo o la ka Molawa kgotsa go bankeng. We need to be stronger. We don't need to look down and be hard on ourselves. There are still a lot of games to play. And when you look at our last 5, there are games that if you believe more, you can still get something. But we'll go back and regroup and let's see what happens on Wednesday. The win against Santos motivated us going into this game, and the way they expressed themselves, and also the effort that they had to put in, the substitutes that we had to put in as well. It was marvelous, and also, like I told you, we have never won in this match this year, so it is a blessing to us. Setlhopha sa Traffic se tsweletse ka go itshetela mo maemong a ntlha kwa setlhoeng sa Loko jaaka se ne se bapolana le sa tota se bapola sa Tshadibe FC ka no tse tharo go lefela mo motshamekong wa FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebale la Obed Italy Chulume kwa Francistown ka Matlhatso ka re bosebele ka pego. Mo karolong ya ntlha ya motshameko Machimenyenga Boys ba bo ba tsere taolo ya motshameko fa sa Tshadibe sone se sireletsa se sa tswa go sireletsa ditlhaselo tsa Traffic ditlhopha tsa tla ditsholeditse di kausu ba tsomana le dinno mme ba retellwa mo motsotsong wa bo 70 le bone Traffic ya nosa ya boraro ka thago ya ga Theosha Dikong. We came into it knowing fully well that once we get the first goal, the opponent will put their heads down. They've been losing games. And it's a game also we didn't need to play many passes at the back. It's a game we re tsile re itse gore fa re ka nosa ya ntlha setlhopha sa Tshadibe se tla tsholetsa mosepele ka bantse ba latlhegelwa ke metshameko. Ke itumelela gore ntswa re latlhegetswe ke ditshono di le mmalwa re kgonne go oketsa dinno tsa rona. The first half we had so many chances, but the plan worked. It was a game whereby we wanted to increase our goal difference, and we managed to do that. It was a tough match. We played well in the first 40 minutes. We were just unfortunate to concede 2 goals in the last 2 minutes of the 45 minutes of the first half. We are going back to the drawing board, and we are going to be looking at the mental alertness. E ne le motshameko o thata re tshamekile sentle mo karolong ya ntlha mme ra retelelwa ke go bona maduo a re neng ra batla
re ya go tswelela ka go ikgata motlhala ka ke ithutile go lo mmalwa mo motshamekong o neng re solofetse go dira sente. We've lost a derby where we thought maybe we were going to play better. Those guys, they had their chances. We also had ours, but they buried their chances. Our guys were just shy in scoring goals. Seo se raya gore Machimenyenga Boys ba kgonne go ikukwanyetsa dintlha di le 45 go ba baya ko maemong a ntlha fa Setšhadibe se le mo go a 15 ka dintlha tsa palo eo. Karabo Sebili, BTV Sport, Francistown. Mothetso re sa go letlo le maroka go ne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re be khutlo go ne fa tshile bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ye di atla tshmasha go mo tsetswa thubeng tshile phepa o ne ra banthenkela ka tshani o malalala o tso go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect solantso bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo. One of the things that we don't do very well as institutions is basically to come up with ideas and we don't follow them through. Me included, BAC included. Let's try and come together and come up with ideas and convert them to products and services and do it together. Allow me to borrow from the just ended HRDC fair theme centered around the crucial role of the TVET. I know this is a passionate topic and passionate item for the Honorable Minister. But we are saying that TVET is going to play the biggest role in this economy. And it will be a cornerstone to equip the individuals, our youth, with practical skills needed to the fast evolving world. But there are certain things that don't change. And I'm going to share with you these things that do not change. You are in this building today. You're sitting on chairs today. We have skyscrapers in CB, simple things. You think that's simple. But did you know that 60 to 70% of those things that I've mentioned is TVET skills? So it's actually very important that we understand and appreciate that TVET is indeed an essential and critical need and a component of building growing economies. As we transition into a knowledge-based economy, collaboration must be at the center stage of our education and skills development agenda. Let me further implore institutions gathered here today under this great initiative, and indeed those who are not here yet, to work together to enhance the quality, efficiency, innovation in education. Partnerships in education are not new, but they are more crucial than ever before in today's rapidly changing world. Let me just touch on something close to my heart. The new government, ladies and gentlemen, has made it clear that education will be a priority in Botswana's development agenda. As articulated in the UDC manifesto, the government aims to transform the education system, ensuring that it responds to the demands of the fourth industrial revolution, while also strengthening technical and vocational education and training, TVET. Malazinga lale kampisa le Mr. TVET kita dume. Keboleletse Permanent Secretary wa Higher Education. I told him, I said to him, we are going to make TVET fashionable. I told him, fashionable. We are going to make TVET sexy. That's what I told him. So little tools, little join, little tools, because Tota, I think you heard what the executive director was saying. Abuaka, the skyscrapers, the possibility, it is only through TVET that we can be able to do so. Problem air unemployment, youth unemployment, it is TVET that can solve that problem. This problem economic diversification, it is TVET that can solve that problem. This problem
economy ya rona is mostly government-led. Government as namadi, we have a problem, all of us. It is TVET that can actually foster a private sector-led economy. re a re lebile nako nna le bana re tlabe re kgaogana ke digela yalo tota ke tlabe ke ga re la yalo Botswana Connect ke ga re la jaana batho ba gaetsho dipatlisiso di supa ga e le gore ka ngwaga wa 2022 le ha se nna la Botswana le na la kwadisa dipalo tsa dintsho tsa bomme ba tlhokagalang ba itsholohetse di le 92 go tswa mo go ba ba kgonneng go tshela ba le 50,704 jaanong se ne sa e nnile koketsego tota go ya ka seelo sa dipalo tsa lekgotla la mahatshatsi la botsogo la WHO go ya ko ngwageng wa seelo se le se beileng go ya ko ngwageng wa 2030 se sa bojanong se gwetlha gore go nne le tshwaragano ha gare ga bana le seabe ka go harologana go akarediwa yana puso go akarediwa setšhaba ka karetso gore tshwaragano e tlhomamise gore ga go nne le dintsho dipe ka nako ya pelegi kana ka nako ya boimana